الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. أدي الله سبحانه وتعالى كريت قرآنغا ذكر قربافا واهقته تيريغا همني واهقيكي يوجوج موجوج غمي هنگه واهق ميگوتو مي واهق غوليفوي ඊයක බයම් වෙදිය ෆදා දුල් කරුණෙන් රස්කිෆානුගේ වාහකයා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මිබෑමි හුන්ගේ වාහක දෙ සූරතෙක බයම් කරවාෆේ මිගතුන් සූරතුල් කහෆ්ගා දුල් කරුණෙන් රස්කිෆානුගේ වාහකයා අකුගා එබෑමි හුන්ගේ වාහකත ගෙනවාෆේ අදින් ෆදාන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා සූරතුල් අම්බියාගා එබෑමි හුන්ගේ වාහක ගෙනවාෆේ මෙගොතු මිබෑමි හුන්න කීමි දෙ ගබීලාගේ බයික් කමුග ඉල්මරින් බයන් කරවාෆේ මිබෑමි හුන්න කී බිම්මති ෆසාද කො මුරුණු බයිගේ ගොතුග එම්වේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා සූරතුල් කහෆ් ගා බයන් කො දෙවාෆේ දුල් කර්නෙන් රස්කිෆාන් එ වඩාගෙන නෙවි හිසාබුග වි බයකු දෙන්නෙවි කමුග قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض إبراهيم دلنبي هم كشورون بس معنى كي ذو القرنين هم كشورون بس يأجوج موجوج منهن كي يأي بمتي فساد قرابيك بمتي فساد قرابيك كم تفسير المري بيان قروا في إبراهيم مثلوا كبيان قد دوا فني جميعهم قراني كونكال فساد كم إبراهيم كي بمتي فساد قرابيك كموجا بيان قروا فن المري بيان قروا في إبراهيم هنكيمي बिम्मति हलाक को मुड़े बैकम माने कि एमी हुन्ना फेन्नहा तने सुन्नाफति कुरमु हलाक कुरमु दा बैकम हम इफद बैकम का इबामी होना किए अद एनु वैसे कि मुनकरा इत्तक अरागन मुंदिया बैकम का विस उमरिम बयान परवाफे मी इबामी बिम्मति फसाद को मुगे तिरेगा इफद कंकम कुफवाकम देखला वही परवाफनी इबामी हूं बुनी कमगा फहल नजअल लक खरजन अला अन तजअल बैनना व बैनहुम सद्दा एम तिमम्मेन अतु एच्च नगा गोत तिमम्मेना इबामी हुना देमेदुगा पुरहे बिना कोद्दिन कोमेकस अल्लाह सुब्हानहु व तआला गे वागी फुला एकुगा दुल कर्नेन रस्किफानो इफार बिना कुरेवेवि इबामी हुना ना देवे गोत ए आइकुगा इबामी हुम ए हिसाबुगा एमी हुम हय्यर वेगिन दिए हम अल्लाह सुब्हानहु व तआला वही करवाफनी फमस्तताउ अन यदारु व मस्तताउ लहु नक़बा हम इबामी हुन्ना इफारमतिन अरागे में इबामी हुन्ना का नादवे अदिन फदान इफार फुवर वाल मकबस इबामी हुन्ना का फुलादान वगें नुआ कमुगा मिबामी हुंगे सिफत का बयादा इरुगा इल्मन बयान करवाफ अब्दन फदान अलगोन में दलील तक ने गोतुगा यौजूज मौजूज के मी हुन्ना की मी आदम गिफानु के दरिफस कोलुंवा बाइकम अलगोन में नेंगे अल्लाह सुब्हानहु व तआला आदम गिफानु के दरिफस कोलुगा लवाफा बाइकम अलगोन में ना इंगिंगे बदे मिगोतुं मैं नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस का आसफोनी मिकम दलील को दे दलील की क़ियामत दुआ होगा अल्लाह सुब्हानहु व तआला आदम गिफाना अंगवाने एकले फानु के दाल फस्कोलुम स्वर्गवंतवरिन्ना अद नरकवंतवरिन वकिकुरेवुमा ए तो आदम के फानु दन्नवाने ए अलगो रसकदा को किहावर हिमाने की तिमं कले फानु दाल फस्कोलुम किहाम हुंगे स्वर्गे किहाम हुंगे नरके ए तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला वही कुरबाने कोम्मे इंहास मी हुंगे तेरे एककु स्वर्गे अने नुवसते का नुवदी नुव मी हु नरकेश इंहास मीहुं के तेरे एककु स्वर्गे अने नुवसते का नुवदिया नुव मीहुं आज नरकेश यही दो मीस तकुंगे तेरे गमानी गिया में दो होगा मीस तकुं हास वे कंबड़ वे गिंदाने कम जुआनो मुस्कुल वे गिंदाने कम बिरुंगुस कोमे कस मिगोता मैं नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर देवमो सहाबी बेकलम वस बिरु वेति वडागने मान इबे को मी मान इबे कलम साल मी इबे कलम साल बिरु
hivi inhas mihunge tere ekaku salama bairo kinetto wahani ehembe ebe kadum ves haswe kamborwegen man nabiya sallallahu alaihi wasallam swal korevi allah ga rasulai inhas mihunge tere ekaku wairo ga timammen kom fajakum he wahani end rasul sallallahu alaihi wasallam ekalege fanuge sahabinna adin fadan ekalege fanuge ummatuge mihunna ekalege fanu iman ummatuge mihunna hitat tasalli devevi ekalege fanu bayan korevi tibani mufakurashe e inhas mihunge tere nuwasateka nuwadiha nuwa mihun wani yawjuj mawjuj mihunge terenne ege tere ekake ei tibani tere wa mihaki ehmani ki mi ummatuge bayge gotuga aspoyawani ehme mihun kisse mi ummatu gannar behma ebami terenne nuwasateka nuwadiha nuwai ane mi mane ki e salame bani mihaki ei tibani tere iman fawa mihaki he hadithon algon menna saaf ko algon men ninda ekkama kiyai yawjuj mawjuj ge mihunna kiyai adam ge faanu ge darifas kolum wa baikkama adin fadan ibam hunna ki adadu ge gotum warak gina baik adadu ge gotum warak gina baik henkam ibam adadu gina kama hore narakawanta weringe terega wes gina wani emi man nabiya sallallahu alaihi wasallam ge hadith bas furtakum algon menna engen da gotu komekas mibami hunge ginakang adi minum wes fahung eba anna hadisa ges bayam wegen eba ade mibami hunna kiyai gina wane baik bay riwayat sahanum bay riwayat gas foe Allah subhanahu wa taala ibami hunge kibaga naslu feturumuge maniki ihim mihunna devwa fanwa warumuge maniki waruge man naslu feturumuga gina kame Allah subhanahu wa taala devwa faakam ehmani ehim kama hor emihunge adadu ginawege midani manike aadage aamu adamge darinna vuren Allah subhanahu wa taala ebamihunge meduga naslu ituruwegen diyum ituru korawafu bay riwayatunga wagotum kamuga waninama ege tere komme mihak inhas darin do kora kamuga be manike ifada tafatu bay emihunna kiye adi mafadan algon men emihunge sifataka banaruga nabiya sallallahu alaihi wasallam ge bay hadith taw gas fowe ebamihunge naki adam ge daringe tere uma kiga bay far algon men ge tere dekiwe wahakin ngai emihunna ki kuda bay kamdu enam se gotak dalil koddene ebus dalile asfa innen emihunna ki ei hashganu ge gotum me iskolu ge gotum kuda bay kam deha koddi hememuna kiyam aam insanu fada bayge gotuge emihun nakiyai adin fada emihun emme wattarwani mongolia hisabuge emihunna kamuga mane ki tataru emihunna kamuga wattaru wege mani adi nabiya sallallahu alaihi wasallam ge him hadithega bayan be asfawe emihunge sifatahuge terega emihun nakiyai munuta fataku hunna baykamuga adin fada ebamihunge lota kudiwane kamuga maniki lo kudi baik kamuga emi hunnaki adien fadang ebami hunge istashiganuge kula wani rakkuleka kalukuleka demiduge kolege kamuga maniki efada kolege kamuga wani hame fadang ilmeri wahada kawafwe Allah subhanahu wa ta'ala ebami hunge tere ebres rasulaku mota rasul be kalege dawwatu ebami na hisab goswabe to motanunto mikama meduge ilmeri bayan korwa vidal fo ibs dalile asfa innen hinnamis am usulaki Allah subhanahu wa ta'ala ibs bayaka ekalangi uquba ekalangi nudibwane ebayaka hisaba Allah subhanahu wa ta'ala gi risalatu fora fanwa kamuga waninam ebami hunna alkom bi korombi kom farataka kama mikankan inge kamuga ilmerin bayan korwafe adin fadam fahum anna bayin ehin dalil takum wesekam dehe kod migotu ebami hu nukunnane dos nota dhulqarnain raskefano e bina kore far halakul mafahuga nukunnane duha behe gotu algonum badada iruga ekamaki ei mustaqbaluga wango kamekkan algonum menna engendani migotu Allah subhanahu wa ta'ala kirid Qur'an suratul kahf ga bayan korwafe dhulqarnain raskefan widaru kamuga
فإذا جاء وعد ربي جعله دكا فهي تمنගේ වෙරි රස්කලාගේ වعدفුළු අන්න හිඳුගා එෆාරු හදාකුවේ නැතිගෙන් දානේ وكان وعد ربي حقا ادي تمنගේ වෙරි රස්කලාගේ වعدفුලකි حقو تد وعدفුලකි ඒක පහුව අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා බයන් කර දෙවාෆේ එදුහුගේ වාහක එෆාරු හදාකුවේගෙන් දාන දුහ මානෙ දාන දුහුගේ වාහක එකලා බයන් කර දෙවාෆනි وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ادوهم معنی کہ فار حدا کرا وا دوہکم تمر رسکلانگ ابامم ابیک ون بایگ مچا اتری اراغل تمر رسکلانگ ابامم لبوان معنی کہ فد دوہن انانی ونفخ في الصور ادم فدان تعالى في فمل بين فجمعناهم جمعا فيا اكوغا ابامهم جمع کرو جمع کرونی هم argument මිගොත අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා ගෙන්නවා ෆවුන්ගේ බදේහ කොද්දේ එබෑමියුම් අන්නානේ දුවහුගේ වාහක ගෙන්නෙවුමා එකීගා තාලෆිල් ෆුමෙලේන කමුගේ වාහක ගෙන්නවා ෆවුන්ගේ බදේහ කොද්දේ මිකන් හිගයාගෙන් දානි ගියාමෙ වුමා කෑරිගකම් ගියාමෙ වුමා කෑරිකම් argument නම් දලීල් බදිබේ කිරිත කුර්ආන් නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තිබා वालिदु फावा रिवायत तक argument में मिमसा में कमुगा बदाला इरुगा रिवायत गासो एहनमस मी रिवायत आमेदुगे इल्मेरिंगे वाहक तंग इबुर सहकमा मेदुगा इल्मेरि वाहक फुदक कवाफे बवे मिगतु यवजूज मौजूजुगे मीहु इफार हदा कुल्लु मट्टका इफार फुवल वाल मट्टका इबामी को मिदुहा मसकी कुरान इयगे से वाहक बयान वे दिया इबामी हुन मी मसके कुरवेनी इफार हिहुआ गडी इफार हदाफ मिवनी दगडुन्ना लोई එහෙම දුවාලු ගඩියගේ ඉරු අරාම් හොන්න ගඩියක එමි හොන්නක මසකත නුකුරෙ එහෙම රේගඩු ගඩියක නොත ෆිනි ගඩියගේ එමි හොන්න එකම කුරෙවෙනි එබැයි මේ එකම් කුරම් ගොස් එෆාර් ෆෝලාලා හිසාබ දියාම එහිඳු ඉරු අරන් හෙදී මෙමි හොන් බුඩානේ ද මාදම මසකේ කුරම් හංගාෂදා එන්නම සෙමි හොන් අනේ දොහ අන්නේරුගා මේ නොත ෆිනි වෙගෙන් ඒ මසකේ කුරුමට්ටක අනෙක්ක අන්නේරුගා Allah subhanahu wa ta'ala ifaru evren gadakol labwafu ani ena mos mi riwayatu gasfoni ekamaku ebamu nukunna ganna duwas wima ege kuridu emi nukunna onna duwas no e kuridu huga ebamu ifaru halakol mafahu ebami hum gunane timammen miedu hingasheda madama timammen annaniye Allah irada kurevvi yamu timammen madama ifaru fudu walan hemnikam isnawalwa mi aslu haqiqatuga mitanuga ema mi ebamana timammen ifaru halak wallaname fudu walaname Allah irada kuriya madama em algon men bes khame mustaqbal ga kuram buna kamuga waninama Allah irada kuriya not insha Allah fadam burmakiyai aswa kame hem ebamiyam ifadam burikamattaka Allah subhanahu wa ta'ala එබෑමි හොන් දෙන් අන්න දුවහුග අන්නේරුග කොන්නානි හැම කුරි දුව කුරි ගොත ඒ හලා කුරි වර ඉතුර ඒ පාර වර්ග දනුවේ එහෙම අමිකම් වලවල මෙන්න ඒ බංගේ හගීගතුගේ එබෑමි හොන හිසාබක් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ රිසාලත් ෆෝරා ෆවාක අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කුම් ෆරාත් එක්කන් එබෑමි හොන ඉගේක කොම් එකස් එදුහුග එබෑමි හොන් ඒ පාර ෆුදු වාලා මෆහුගා මිස්තුන්ගේ තෙරෙන් එබෑමි හොන් නොකුමගෙන් අන්නාන මිගතුම් මා නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් යකිබන් ආස්ෆවා එහෙන් රිවායත් එක ආස්ෆවේ සහීහ් බුඛාරියා අදිමා මුස්ලිම් කලිෆානු සහීහ්ගා زينب بن جحش رضي الله عنها قالوا روايه كروافا روايه غني ادوه ما النبي صلى الله عليه وسلم اكلفن ور ಕಂಬಡು ವೆ ಹಾಸ್ಫುಲ್ವೆಗೆ ತಿಮನ್ ಕಮನಾಗೆ ಅಲಿಹ ಅದು ವದವಡಾಗತ ಅನಬ ರಿವಾಯತು ರಾಸ್ಫನಿ ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವಹಾರಫುಲ್ ತವಾಫ ಒನ್ನವಾಫ ವರ ಬಿರುಫುಲುಂ ಎಕಲೆಫಾನ್ ತೆದುವೆ ವಡಾಗೆ ಎಕಲೆಫಾನ್ ಹದೀಸ್ ಫುಲ್ ಕೊರೆಬೆವಿಯೆ ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ವೈಲು ಲಿಲ್ ಅರಬಿ ಮಿನ್ ಶರ್ರಿ qad iqtarab ಅಲ್ಲಾಹ್ ಫಿಯವಾ ಹಕ್ವಗೆ ಅಲಕಮೆ ಬೆವೆ ಇಲಾಹ ನೋಯೆ ಕ್ಯಾರಿಗ ಒಯ್ ನುಬಾ ಕಮೆಂಗೆ ಬಡುಕಮ ಅರಬಿನ್ನ ಮುರಿ ಹಲಾಕಿಗೆ ಬಡುಕಮಾಯ್ فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه
miyadu yawjuj mawjuj mihunge faaru mihakan hatan huluwijjay mihakan hatan hulu den rasul sallallahu alaihi wasallam ekale faanuge shahada ingi fula ekale faanuge boduwa ingi fula akiga migota dakkawadive hema nabiy sallallahu alaihi wasallam hadithunge bainge emihu ekama masake kuraka ingigen ebade komekas fahu zamanan ais mikan annane mikan hadisa hingagane goi rasul sallallahu alaihi wasallam kiban asfove mikotum an-Nawas bin Sam'an radiyallahu anhu kiban riwayatuga asfawani Allah subhanahu wa ta'ala dajjal fonu mafahuga dajjalo ge kantatta nimmo mattaka Isa ge faanu faaba wadaagatu mafahuga Isa ge faanu wadaage muslimunna ehuga dajjalo gatul kurum mafahuga muslimun Isa ge faana ekale faana ekuga erwane mihun waniko Allah subhanahu wa ta'ala Isa ge faana wahi ibawane hamaka shawrum ebayaka dekola hangurama kuruman ibvis bayaka koladana wegen nuwa waruge bayaku timar raskadange fonuwome timar raskadange fonuwome hem kalege faana ekuga vi imam vi mistakum tur farbadage kariya wada gannawash tur farbada kariya tur farbada gawa hoholeka wadaga tuman ingawa manike engivi ehindu Isa ge faana eruga imam vi mistakum e tur farbadage hisaba daturu kofa daan ehindu Allah subhanahu wa ta'ala yawjuj mawjuj mihum fonuwaane ebenge faaru halakur mafahuga mistahunge teriya nokumegen annan Allah subhanahu wa ta'ala mikam bayan korwa suratul anbiya wahi korwa fani hatta idha futihat ya'juj wa ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun ifaaru huluwi yawjuj mawjuj ge mihum villi ebamihum mistakunge teriya emmiha us dimandimalu faabagen annane waguta hisaba jihindani Allah subhanahu wa ta'ala bayan korwa fani hisab ebamihum villigen emihum mistakunge teriya nokumegen annane waguta hame jihindani hem ebamihum hisabum villigen annane nabiy sallallahu alaihi wasallam bayan kodwa fani ebamihum ge ginakamu ebamihum ge terin anna furtama mihum ais Tabariya koruge fengaru ekko boy huskollane kamu imun ginakam efeng ekko boy huskollane fahun anna mihun bodaniye mitanu gote fengade ote mihun bodani mane havis emihunge adadu ginawane kam ehema adaduge gotum belias adi wasilatuge gotum belikam ga winamais ebami huna dekola bayaka hangurama nukure waruge bay ebami huna kiye adadu gotum belikam ga winam sema mi kamu salgon mena ebenge ebam adadu ginaka korege fem emunge ten furtam anna miho boy huskolla denganna miho burana metana gote fengana emuna mi fennani evves fenen ne tanege gotuga tobariya koru ge feng mane etan emuna fennen hem efada halatega ebam miho wane adi efada ebam miho bimuge macca beriwe gane bimmati ekko halako sunnafati kurmattaka emiho masake koramundane mikutum gos ebamihum muli bimmati ekko fasadakum hada kurma fahuga ebamihum ge tereng emme iskon hunna miha bunane kamugave timammen bimuge ahulwerin balikofime bimuge ahulwerin ge macce timammen gadavegen fime emihum balikofime den timammen oti udugawa faraetta balikurume ehidu emihum uda dimada emihum ge lonsinota emihum ge tirutan emihum jahane hindu Allah subhanahu wa ta'ala ebam fituna veri koro mattaka emiyunge okilo mi ade lonsitaka tiruta e tirtoga lege asaru hunna gota Allah subhanahu wa ta'ala adu maneka bimma fonwan macce jehi maneka vette iruga mihunnani lege asaru lege kula hindu emihun bonane timamme mihar miwani mi udugawa farayatta macce bes timamme miwani gadavegen fai hemegotuga emihun bonane komme kas mibamihu bimmati fasada koramu mibamihu dairuga Isa ge faana eruga mu'minun gotuga tibimihu ebamihu e holaga tur farbadaga wa holayga ebamihu wane nabiy sallallahu alaihi wasallam bayan ko dewa fani eruge tibi iman kamuge mihun emihun kanne beran lukume wekash
berak ehohora berak deve kashenne kaichi huswegen gos ebami hunge kaichi gos imun badajje hisabad daane kantat mai nabiya sallallahu alaihi wasallam bayan korwa fani ebami hunge halat daaniye emme mane ki bakariyegge bolevs agubodu waaniye sateka dinar avre ehavis khata kitta beenun jehige waani iman kam ga hulwari kom mekas iman kam ga hulwari ebami rakka kur kaabota kit muswe kem boiman jehum go seme faun emi hunnan eta baawaru fitunata ke musibat ke kurimatuwan fashima isa ge fana eruge tibe iman kam ga hulwari allah subhanahu wa taala dua korawane yawjuj mawjuj emi hunge fitunata kun salame koddewuma endo allah subhanahu wa taala ebami hunge karet ebami kartaku ga labwane fanye yawjuj mawjuj hunge kartaku labwane fanye e fanige sababun ebami hunna bayye jehi e balige sababun emi hunge teden ekaku marwa fada huriha emme ekko marogen dani huriha emme ekko marogen dani ehidu isa ge fana ekadege fana nyima bimihun nukunnane e hola nukun neruga notu badala iluga muli bimmati onnane ekko fasada kof emihunga fasada nittane nonna emihunge maru fawa hashitaka ecche muli etanu gawan muli hisabu ganu gawan ehido anekavis iman ga hulweri allah subhanahu wa taala dua ko debawane mi maneki ekam maneki emihunge e undaguta ku sadame ko devuma mana emihunge hashita muli tanu gonna eta bawr bay emihun walaka wase ikodana kamenno ek havis gina bay emihun nakiyai henda allah subhanahu wa taala fonu wane dunitake e dunitahuge karu jamaluge karuha diguwani e dunitan ais e bamihun nagaganegen gengos allah subhanahu wa taala irada korebi hisabaka emihunge hashitan aladane denge faw allah subhanahu wa taala warugada visare barakat terwegenwa ware allah subhanahu wa taala fonwane e ware asar qur'aniye gotige do takadande kuriha tanaka e fenu asar qur'an hem e ware vehi nime iruga bingan onnani ekko saafwe ekko ritiwe fonnani adi ayaki allah subhanahu wa taala bingan angawane tiba gasta maniki faluwash adi fadan e ayaki ga e tiba ge barakay adi niresh endo allah subhanahu wa taala e bingadu mani allah subhanahu wa taala bingadu ga barakay labwane e bingadu ga barakay labunge misal kalifan bayan korwa fani barakay tel kamungos annaro echin ita bayaka kevene adi fadan ege toshiganu gihadage mistakun uleni man ihavis barakay bodugindan adin fada geriye ge kiro muli gabila ge bayaka e kiro femboy maneke man kiro beenun kore orwani ihavis eruga barakay ituru wegindan komekas egotuga mistaku maniko allah subhanahu wa taala fonuwane vai fonuwane kamuga eba wannane kamuga huriha tanaka wannane kamuga ashoy e waya ekuga emihegge hituga iman kamuge zarrege minbaru huri miha kuyas eba jehuma ekiga emihegge furana nukumegen dan man iman kamuge zarrege minbaru huri miha kamuga venama emihegge furana e waya ekuga dan ehindu e hisabun den tibeni duniyega iman kamuge evves khal zarrege minbaru nem mismihun duniyega tibeni adi fadan ebamihun faafataka nuba munkarataka aragani gendane me allah subhanahu wa taala ge man allah subhanahu wa taala nabiy sallallahu alaihi wasallam hadith taw inge gotum qiyam qaim kureveni mistonge teregawa nuba minge macca iman kamuge darrege minbaru huri miha kois ebabutak nuhunane den ek fahuga taala fili fummeveleben hem allah subhanahu wa taala bayan korwa fada kaf suratuga watarakna ba'dhum yawmaidhin yamuj fi ba'd hem timaras kalange duhum
emihun villigen gos manik emihun gos ebbay pane bayge macce timma raskalan ge bamihun davwaname wanu fikha fi suri ajim fadan ta'rafil funwele ven hema eko kiga nota gaag gaatuga hingaadgen daane kantatta gotuga bayanwe asfon algon menna miha hisab algon menna mi hadisa en algon menna ingen e miwaraki mi hadisa en algon menna dibe ibrat takka bayalaru me furta me ekkamaki ilmeri nangawafa coming ei bimmati fasada quramihu tafatu boditi faafata quramihu bandu kurma emihun hajjar kurma mikankamaki ei kurwene kamikkam em zulqarnain rasqifane wani ek manik ibamhun evani bandu ko femihun fasada qurat fasada ge sababu em Allah subhanahu wa taala ekan evani bayan korwa ema fasada ga hulore ema mi hadisa enota mihunge mi hadisa en ilmerin dalil nangawa jallutan hiduma ajim fadan ifada mihum hajjar kurma ge bandu kurma mi fada kankama ilmerin dalil nangawa ane faida ki algon men kiritu qur'anu ge tedukan hamu iyes bayan me diye gota kiritu qur'anu ge tedukan hamu vegenji ei Allah subhanahu wa taala kiritu qur'anu ge miwani emiyun ge wa bayan korwa fadi fahun emiyun nukumegin annane wa ke wani bayan korwa he miedu algon men adi lo macca no ferunu kamuga bina mawes miedu lo macca no ferunu kamuga bina mawes edu wahega tibe bayaka fennane ei haqiqatik tedukan ge हम फदा मैं नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस पसफुल के तेदुकम एकले फान के नबी कम के तेदुकम ए बहामवे एकले फान एवनी बयान को देवा फनी कंतत वाने को एमियु के सोरया सिफया एमियु अन्ना ने गोता अन्ना ने जमाना दुवस्वरा हुरिया कम एवनी बयान को देवा एम एदुहि के तिबे बयक एकम हकीकतुगा फेनिगेन दान ए तेदुकम आदे सवाल के जवाब एकीगा मेदुगे मी दारुस निम्मादानी bay fahara mi zamanu ga ibudwa kore ha gina bayaku duniya ga wahiro kiwi to harme nufennani mi zamanu ga technology ga wasile taka ichhi algon mena muli duniya ba beleye kiwi to heme ja emi nufennani nufennamwi kiwe heme nufennakam ga waninama ei dogekam eba gabul kore ade mige jawabaki Allah subhanahu wa taala waki muddataka jihinde Allah subhanahu wa taala emihun miwani aharminge lomacca miwani wanghana korawwa siru korawwa hema egotan hama dajjalus hama fidan yawjuj mawjuj wes emihun wes mane ki waki wawdaka waki hisabaka jihinda ekalange miwani ekam miwani lahatta waf miwani mi asek sawbaki hama fidan Allah subhanahu wa taala ge rahmen ei ahar menna emihun nufennaka ad emihun ahar men nufennaka not ahar menna hisab ge emihun naadevek ei emihun nan aadeve kamu ga wani nama algon men nutibere mihinne emihun mulu bimmate ko fasada ko mihun ta mara gatud ko nimmadan em Allah subhanahu wa taala rahmen ei emihun naadeve gota ahar menge mane ki miharo ahar menge mi duniyega diriyulumge teriya nota harbenna fenna gotan emihuna naadevekam ei Allah subhanahu wa taala rahmen ikalan ogawantakam ehnun kam gawanina maharmennaka nuwen ulewene kuriga bayan me die gotan emihuna kiyai adaduge gotun gina wasilet kunge gotun gos balar wargada bayin emihuna kiyai hem emihuna dekola ehm bayakam hugoram nukurwene waroge wargada emihun badinu kurwene waroge bayin emihuna kiyai em Allah subhanahu wa taala rahmen gei hem ekabattaka algon men Allah hamdu kurami shukuru weriwamwi kiritu qur'ana ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam sunnatu da asfa miwa kantattaka harabin imama algon me kakkama meduga suwalo ko aikan kama meduga egota jadal kurmaki harabin kuranje kamen algon maccangoti Allah ekalanga rasula ekanka bayan ko debima ekam algon imamu ekanka algon men qabul kurum adin fadan ekankamge haqiqatan egotan algon men hodam algon men masakke nukurum algon men ge buddhi ge macca kankam bina nukurum kuriha kam ki algon men ge buddhiya visnene kantattake no adin fadan algon men ge lodan nufenna etabawr takicche Allah subhanahu wa taala bi kainatu ge bave lavwa fi boy emi kanka algon men qabul kurum ema algon men ge macca ngoti e asfawa kantattaka algon men imam be kankam qabul kurum Allah irad kore gaya insyaallah madama ehim hadisa ka gi irad kore badal kollan doa ke Allah subhanahu wa taala algon men hiyo visnu devvo Allah subhanahu wa taala algon men
سورجيجي ماتيوري نيومين هذا من ورق كريفهم أجل قول منك هيو بس ها هيو بس قبولكو أرجون منك هيو بس تكن عمل قرابة كم قلبهم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.